Tuve un time tau kamato ko tau tolo pe ni ni timua me tau kamata ko wale pe que mama ko ia tam si PFTI de kata ki o mera mai timuan que hoa pe kau lama mai pe mo tangai pe kau pero tau kamata
Koe whanau tō tupu pia nā eke whakato ni ka rosi Italia ka wakato whafonga o tau ki o kato e mawaka. Kai kore ka motoru koi aku kei kuawe mo katake mea mai ki lotoni. Tau kamata. No. Tau tamasi pangangi ko ya aho. Korea ke DJ kata ki wa tari ma ko pas. Ai me ama ya ngo matu ko ya tamasi pa aho. Kona se ai di buahin na be ama ya Korea ke DJ kata ki tari ma ko pas. Ai ngo matu tamasi aho. Korea ke DJ kata ki ta imai foi fasi ko ia tamasi pe fei ai me amai tamasi a o ka ni ka fa viao Kapuki afio ai o tuai o tau lotolotonga. Kapuki whanau mo e whakamokuna hau e.
Kapua tu dia hakailan ko tau itu. Kotok kalau mah matapu deh. Kita pergi tarai pai kau. Kau mah no family. Pergi pai kau aku. Kau mah no family. Kita pergi mama Kamasi aho. Si lo mau itu wafe. Ego pada pumabahe. Pihe tamasi aho. Lehang au kata tahai kita utol. Pihe itu koin. Tu kaya waktu ay pagkatapo ya tek motor na kotoa oku tau ka to aheni ke fahay ay kapwa ki ba mo ofa tua oku fai ki bo i ko yani one ausi ay no tau o furmata malo kata abe mo ko ay fai ngamari ko ni ke tongia patongia ahokoin mo kalangofua ki tarai se tuata ke fakato ate patongia ahon tau tomua tu kupe ay fastai mo famalo ki tabai he bani ko vi ko ni toloi mo feun no tau ngai mo vai kai Kata mo kita tolu ay fai ngamari ko ini. Kita fraha lah si ay off ay tua fai kita ngai mo wi. Ay tau te fito ki mo wi ay kamayo eki ko ini onde au si ay no tau o fumata ha. Ka kui kai ko ha me asi. Ay tau inasi mana ba mo wi. Ako tau kwa ki ko ini ku inasi ya niki. Yang tahu ini kato ai, tahu kau mak kau fatah. Lagu fia ye fai ngamari ko ni ke kaitan lere. Mama ko iau niki. Kau ma tatai fai kau ako. Mo ki motor hono kotoa. Ko tahu kau fatah ai he fia fin. Ya hoen ni ko aho pe fia. Ya o ia ipe no ki tutuni ko tau heni ko fia pe ya ko to ki ipe ki talanga ta si ipe anai ka ko fra amo e ahoni ke tau kau nga kau fataha pe fia e ofa tua ko fai maniki ya tai mi tatau ko fa manato atu ai tutuni ko ia ai pulianga ko ko fa more atu pe Kataki o ki sei holope ngahi mas ko hi ko tu ni apure anga ko hi o ko tau i pa mau lao si ipe au sai pe tau u fa ngape he keresio aho pe a tai tau pe o ia ipe mo ngahi pa koti pe a ia ipe pe mo tau ngahi telefoni ni skemi pe ai mahuinga pe tau ki tau hipe ana hitutuni mo lao sesi ai he fai nga mari ko ni kai te faloloa ko fa more atu maloloa ahodi aku sai pe hontu ipe ata pe aho ko te ya nga hi patongia kehe ai fai nga mari ko ni o me fai nga mari ko ni ki tarai fai pe kau le ka ta yo hoko atu Pro kalama, no tapo aqui ko ia ai aho ko ni malo. Kali lagi, wo pakatado mai prai vai ko ngarua ke
tau pokala magoia ki e ni e ngatai ko Kita puluh kalam kona ke pagi atu pe ka ku he MC pe ka mo family me to don goye ke tanak mai mo tau ko kata tau fala loto mo kamata pe tau o wa lotu iwa ipe hu mai e mai Pea moe mawhana pea moe fia. Kato agia ai o wau o mau kamatani pea moe apiona. Wa fo aro ko sisu Christ ko mau wha mo ui. Amen. Ka kore he tangata birthday ia Niki Elton tau tua a uhi ke ne lawa te tau e son. Mahalo. Le soli che quindi sabe tanto buono al bello che ahona tu topo ai anche tanto anche omi haini che la Maria e tokai io e capo io mi magari che tau che ma fao a tu rima seria invita a una infilina a Corrima Matahu in Famoio. Sirova in Famoa, I am Kutau, Etika, and Sirova, the Ofa, Colonga, Tanaka, or if you have to allow it. Kore ke upanga pe mua e tala kwandatu ko whae mai atrai vai. Sai whakakato atu ai whatongia koe. Koe winga e tau ieni ko tau whatataha mai ke tau whae tau lotu whawhetai. Koe uhi koe ausia e Niki, Anton tau tua a uhi. Ahono tau ofu mātaha. Aia ko no aho whanau I pēna ko asia tuwa aho ua pe kueni. Wa pe mataha pe tau pia pe whakakato I poko no pe koe. Sāme koe a ko lawa te Niki koe ko ngai a sāme pe ki ahoni pe nai whanonga mai te moe lau korofora he weekend sāme te au tongo kumarwa. Sāme jo ku tu waha aia ngā sāme koe o au hake te moe ngā sāme o haleluya. Pea ku I loto e sāme te au toromu fu māwaru e ngahi sāme koe. Niki kai maa e toi ngā tautou ke ni o whamanatu mai e hu sāme pe tau whakawhetai whai koto ai ko tau loto ai e whake te ai hamea e whakatoe whai koto ai ko tau loto tau atamai ko tau wiri ko tau maro Pea mo tau lau maari, kone kakato ia e whakawhetai, pea uhinga ai te he mai whawhitai tai keki. E koe uhi whau e te wita e sāme koe ni, lo tonga ia, ko osi atu no ngahi whiri ki mo atma ngahi whaingataa nai fōua. Ka nai pehe e whamatala,
ne mafana ba mo ne fia ke ne ke profeta i ke so o buhi ngai ai tau i heni i aho ko ni ya ko mau tolu ko ni mau lava mai mau profeta i ya ko ka e ko ki e mama ai mau fia wata mo matua da mo to na ko ia we ngai kau me a ofa ko to a boi na i heni ke tau profeta i ai Ukai mata e kau profeta ta teki. Ukai ke lava e ha mea e mama ko ni ke hanga ta off ki tau tolu le tau firma ke pai profeta i ke o tua ko i ko e ofa. Pea i dai no tau pai profeta i ko ya ka tau lo tola. E tau wa o fiai ka tau ka ta hai. A tau tolu ko to abe tau unu mai ke pai profeta ki e o tua. Leo ma koe o tua kulau koe maa on koe o tua o ku ne asio i he kilua a leo mo ene mama koe ya ka tau wa ofi lau marie koe wi o tau wa fai o tua e tangata na tupu ai ki tau tolu koma hano tolu koe o tua koe a ku mas koe o tua ia ku maarunga taha o winga ya masi ni ki koe pea feitu tatau pea feitu te ke iai o ku iai ai o tua koe o tua o ku ne i he pot ko toa pe e gai ngatai koe o tua marohi o tua koe ia ku ia ka koe o tua o ku mas e ko ri he ku ne ikuna i he mea pono ko toa pe o ku te taura ku mo ia kai e ngatai ka koe o tua ku marohi on te tau lotu, ma tau woki ki he o tua, ni ongo ko yanga hala ki tau tō. Ka ko hiko ne maa oni, o kune formu i he keresi. O kune whakaatu i ai, o i gai te ne lau, a e tau tae whiunga mo e tau tae tau, ka kune hanga o puke atu ki tau tō. Koe uhi he koe o tua e alo ofa, ka koe o tua ku mo keresi. Koe whaa mea ko tokanki ai ni ki he ki pōpō koe ni, profeta i ko ni ko ngawe o ku ke fai da mo sei nga ku ke fai o ke kau aki mo ngawe para tupunga ko trade a siso ko to ta fo hai tu funga kana ni tupu hake o kau mo ia i le tupunga pea mau fia ko vi o ku ke fili ai tunga ko ia ke pokakato ai trade na me malava ke hu ke university na me malava ke to hu ki ha ko anga ke kana ke fi ai tufunga ke hoko ai ko to bota o ku de fai a tare ni ti goia mo ngave na fai sisu o fai roma ai mahino ko to bota tufunga sisu ni te wea nya ko na ko ne be ko lana tangata poto vai ya ukei o au ki he maka ya ye to mai ai apa dan yang yang makan ke ha ko ina me o tu ma o pare ko ya e ko hina lana o au ki he maka ko ko iro pala ya ko iro pa tu fu mai ko ere mai ko ya si su o a na ki yo e fa ye lana ki o ni o no ere ai ai tau ke ki he lana ki fa ye lana wa be maka kai ngata puke ai na dai ne re a mahino ai ko to ta tu ngai ha o ke ya wa mo to ko ya ma fasia o mo sia ko vi ko io ke o molu ke mama ta ve ta ve a si su ke mo si o si yo no ngahi o ngahi io ke ya vipea ngahi io ke o io ke lava e toma pulu o toho re re palau ko hi ko mamma ta tu ke ka io ke ko ilo pa tu funga ya si tu na tai me ni ako na ha ke ya mo to ku makasia mo sia he molu a ene io ke ta mama o pe he aya konaki ta mono o mi ki tau tolu e o tua ta mana tua ma ta ma pasia ma ta wo sia ta wo ki e ki ke hanga
whakanonga, whakamolu, ka venga koia pirifati ki ho tau tua. A mo ngā whainga taa ku tau te pati mo ia. Ka te tau lawa rewa whalau le rei. Tau lawa whai le rei ngā ue koia. Ai eiki, ngā ue ni whamiri, ngā ue he koro, ngā ue he ponua, ngā ue he siasi. Pāpea whainga whatongia ki te whai. O mo he kakai koia ki te whai whatongia ki ai. O kule rei ka maua e ngā pia pia. I he poropola koia tau wako koia i akoni. Ko ngā whaas sote i whaka o hae koe no whai he koa tāni ni. Ko e pok po au koe ni mo ui ke ako koe ki ai. O kuhinga e ke toko la koe tau a tāina. Ka o kuhinga ia i e toko la. O au ke e pok koe ni tau o furu mātaha. Io, ke mau koe to tonu ke whai e tutuuni ki a te koe. Whakata whala koe i he lao ki te whaiteri i he mea koea ku te whiu whakahoko e koe. Ka i he akonaki o e ahoni o kuhinga ia o whakamahino ia te ahon o whalala kakato e a rensio ka mo ana whalala kakato ka msiulo whalala kakato atu ka mo kumautongu e siasi whalala kakato atu ai potnawe ai youth katoa umea ko ia o kuat ko toa na falala o kailo mai a o ahoni ke mahino ke te koe o kuat o falala kakato ke te koe te ke fai e tu toni para poto o tu toni lele o lava ke mahino na kai ke te pa o mo koe ke o ta ko na ki ko te pa hino hino e vai ui ko lana ho mo ui si so para koia ai totaha o pai no para te taia ko i sale ko ya ho o pehe ta mo mo wat ke te koe nik enton tau to au e hoko sia ko ia ka wo fu mata ha ko fu ofala ko ia ko rea ke dau lot tu yo dai mo itali ki mo puno wat ke avion ma taba hua pa pe sa dai Jehova e la eloha o ma dolu o ko tai ka ba aviona ko tai ni mo itali ma fata ta mai a koen da mo ha e pia ma mo wi e tua ko uhi ko ta kwa mo fa koloa e kai na ka pe pia e family e whanau i mai e toka tahani i tau e uofu mātaha kua pili ane. Te whai ae pia, te whai a hono pataisa. Te pehe o tua, te lotu, whakapetai a hono ngahi aho, whaere i ke ationa, i e tau i hono kotoa te. Kai e aho ko eni, o kuiai e mau pia make, o whai e whamiri, a e tā kuaki ta moe, koloa ko eni, ke whakakoloa ati kotoa ki mau toru, ke mau lawa mai. Ke mau whai e lotu ka mai whakapetai ki he akiona. E na i kai ko ki mau toru, e o tua na e tupu ai, ai mo ui, pao ka mo ui, kapa, o au sia e niki, ka mo e akiona, na ke tau kupu aki a o mātua, na ke tau kupu aki, ai eik mama, na ke tau kupu aki, mai balai vai ka mo tau tupu ke kari ka ma di nau toku na se taku ni i tala o lang o e action ke he o tua ni na mahen na family hon ko to te mo maulawa mai a ko ni na ka mo ha mau pia ko winga lahi o tu da he a pia ko ni ko hi be ko action ka mau fa se ta ia to ai ki action mai mas o veja mau tui te ke omi ki mau tolu ka ke omi a niki ki he ahoni pe ari aki ai ka mau tui o ke omi he ahoni ko tahani o ngani maka maile o ene mo ui ke hato e whainga marie mo tāpuat mo monu lahi ane e ka hau o ene mo ui koi ko tuane atuia e tamai ka mo e whae o tua e whakamahinoi e niki ko e na ofa ia te ia o ne lava o kapapuna ia te ia pe o ne lava e alo taulaki pe amo whahe na whainga tāpe o lava e nau ngahi ako na o lava e nau ngahi kaloto laki
Ulama na popo na fai sekretari sosiana ka uma na tol tol tubu ya be foki ki se kwata tokoni he sekretari siasi ya mo ka taki o siasi o tua na gaya ta no fonoa na tra beta ia de lotu por que aciona que fai ta po kina a mai ri ko ni da he foki que te na tol fono ko to ape i siasi ko na po mai ai hara ko tamai mas malot mo kore ke avion o mo hata boak ma monum ha tamai eki tapi ngadai ka koya ke ta si bina lire ko hi ko triste ko hi ko isle ko hi ko latai ko hi ko victoria ko hi ko silolo si e tua tamai toena o family ko ni mo ko mai no e a ko ni e kai ke kau ke kupuma o whanau ware mo tamai la wone hongo to ta ma tu tamata ke whano mai na katongia mi tamai mo fae o pau ke le to ha de ia pa tai ni aviona tai po pai si vika o fa poloa ani ka mo tala mo fu a fai ni ka mo ofa ku me fai ke pu i goi ma kore ya aviona an hamonu ata buat maana ka be ma tu a tamai mak malo moa ao pokakoloa lava mai e mama kai uma e o tua a sei per mom na tolo no ko ape ko na heni ko na fai hapai hake tamai e ki na kai ko ya honi pe na to hapai hake na talo e hapai me he no fanau mai pe mama ko ni pa na ke hapai pe o wa ki a ko ni ma o tua o mo na na ta he kala mai ta puak ma mo monu e kume no hala fononga e ka ha o ene mo ui ma kore pa more ma ngai tono no ko be ta po ke atu e tua ma papa ya ke to ta han de apiona wa pa alo ko sisu kalai nani a koi ka mau kalot pe ke mau be ma ta mai ke ba ta wa ya mai ure pa la e ko e ko mama programa when aku bagian kaya dapat bayar oleh kau laut pada hati yang mual mau tak lagi maya onik ini aku kau dia ada kau laut tak boleh main kau esok boleh kau ni kalau main esok kalau kau pulang jadi kau mesti harus pulang ai forma ya so category moderato ai merino bene malo la que kadai fai pecado o rico e lava ai o mauinga a hon ono lotu i motabo aquí e aho ko ya niki ko e fai na mari ko ni tuku ia ki e a mai mo e pai ko ia a niki e hoko atu ki e o wau o i ki a o mai ke malo
Pagkatay mo kaya siyawa. Ang malang bali. Moya ko dahil. Kung liya malo ito mo malang bali. Tunggu lima pagkata. Maway te. Kaya kulere ya siyawa. O tuma kaya kuwa ka pa. Itong tangatan mo itong tangatan. Bigyan Tony. Tao to aw. Kung mausin. Ipagaha. Pagkakamot ang kaipet tao. Polo-polo ahon. Matawa-tawa-tawain ako pa apostolo. Kaya ahon diyan. Kumayan diyan kaya panguhon niya katkon. Kaya ki Kukuha kaya ako ni tawagin. Kaya wala ako kuya kuhala. Tumapay ng mahi. Kaya Filipa mo'y kakano hanggang kantala pa nga. Ano ako kuya? Kuya kiyo ay pakamak. O ifay ko nga nito pa mo atuwa. Kinigayho ko, kohot tawhi, loloto nga hala po nonga, tigil po nonga iya. O kupehe ay huwa ko eh. O fuwaki at wagi humaw ko to ha. Kifaya o fili hahon. Kau maging pakahang matupi. Kau maging maltong. Ibaw kita hibigyan siya Niki. Maupag yan. Kung kamatuan ng muwawak. Nagtatati ka po naman. Ayaw pili. Ayaw to. Yung puto kamaan yun. Ayaw pili. Kapili tawa tayo ng imuwi. Kaya kapili kita mati. Jadi kuai, kita ni dia mo. Orang yang kita ko, tapi apa kita ikut, kita ikut. As y'all know, I'm already everyone's in this room. So what did you guys have? And I have you guys keep of you. Because this is my hand. I'm all ready for this room. You're still in my parents. You guys can still bust me around. I love you both, Mom and Dad. And to my siblings. This doesn't mean anything to me. Mom, Dad, I love you too. Everyone that came tonight, today, thank you for being here. And Mom, Dad.
Malo pulava con la goya. Kore tai peka motor goya kui he tangi koi ke mo kata ke lava mai. Wa kato ia. Au pia foki rea goya niki e aho ni. Ya mai uta foki mo niki. Fata ma pe ana he pia motor no eke te mo ia. Aku saya ni macam mana orang dia akan nanti kau ya kau tak macam tengah ada apa kau whip ya itu kita he mayai. Kau dari tu kau tu kau ingat mari ke atas kau ikai ke netari ya. Kalau itu yang apa itu akan netari utah he. Kau itu ke mari ya. Aku rasa di motor kau ya kau ya. Tukang ke patongia kau ya mau ke mau kata kio lava mai. Kau kata ya. Katau hoko atu ki e konga mana ko ataha ko ia e aho. Mari ai se pataua. Tôn nuốt được cho mà thì chủ ý mà to tôn mà đi ai xem mà đâu đi vui Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mimi. Happy birthday to you. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life, dear Mimi. Happy long life to you. Mimi. Mimi. Patulo watu ya kokole ke kupala na kwantampo tote na kamata aki MC etangkirianga si angkoni kamusaka paitikao kubemua ke pamanman wai ka tangoko watu aki patumia ngono pe oe ngata ni angkoni malo kawilo mo mea mai pe kantang pintai lo tu atu ani kago loto teke hatu ko kutuonga ko se piki ake ai moniki ko mo kui aniki bika patawa matau te hina kui laki e kukui ko si motua ko sela te asi e kui bika ko motua ko pulu sila ko yanga ya na te piki te ako fia mampe ke ulele maka hakui abita kata te ako sio man ya kakehe ko
Keke Tentei o Niki Anton Tatuang Auhi e aha koe ni koe tumu aki oi keke o whaki peia ka mono eiki mama ko tahine ko siulolo bao tuinu kuate ko kole atu tahine siu pa mole mole pia mea hake ke mea te matana ki ante koe ek mama o niki hoko pia niki ki ai o foi tala mo hit the teacher Dewi final, kita kuati, itu moniki ya koeli, dia kuati dia dia, aku ikut kau yang menolong. Halo, Kalau rakyat kerja modal, angkat-angkat ya, wow, betul-betul yang saya. Mama ya tu labai wau goya kai tau toe whaloa kore ke punake kua mai himi wha no noa ko kore whamore more atu se tari tau tuku se tau kono ke kata ki o lava mai o tāpua ki e mea toko ni tau hoko atu ki e o wau mana koa taha o e aho malo Kau ke pakama
kata itu tu mesti masuk. Kalau kita inas itu mesti pilih dulu suku kita malu yang mau siu pakai ini, ini cuma kata ini ya. Betul mau payah long tu kalau dulu kita ada uang sama kita akan konsistu kali cuma kamu ui ini. Malo che si dà tutto ku, la metà pochino che tocco ni che tam si pete, le a tuoi pe che te mua, per la tam pe mua qua ta. Ili pe ko ni ko che dice ataki o ta mai pe fasi, o ko famore moreatu, o ta ta che pinga o ya che ta mo fua, o vingo ga tutu ya pure ana. Kalau mai pe hotel le ko tente ya ko a siureka pe amo vigatori apa mo kato ang he ahoni e kai pe osia kamo ki tai pe mo pe mo tala mo fu ke tau hoko a ke tau ngawe aki pe ia fa more pe ko fa more aku angelo pe na fa pa nai koe whakaamu a sio pa moana o diga a pe fia te tau tala mo fua kakato pe kiai tuku ke hepe e ki mamae aho o whaiteri ha pe ia he koe uhi e ko ia o ku whaoa o toi he aho ni te ata pe ia ya koe toi au toi ai hao ki whakau ke he au o toi ai mo e whahui a niki o witu a he ko katoanga tau pe koe o mono ange ki ai ka pau toi ai hao ki whakau au ia koe uhi koe ahoni e baba pe taha pa ni ospe ko ia ka ki tau pai a ki ia koe uhi e pau pe tau fietia e ke katai koe ka tutu ia pe anga ko ki tau mau te tau na tu anga malo koe ke DJ ka ta ta ma fasi ta ko koe ki te pile pa dia avare di camo beleane au ma te pile ko ni kwa ni mo kata yo me a e pa fei la mo kata ka ta mo kwa mai te pa de ko ko ta ko kala ma malo Quando ma fai cazzo per
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
tari tau tuku, o kata ki o hea toa te ki e pātei, o moe. Sei ni e sai show heni, ni wani heni o e te hewa e siureka ta mo toringa. Kore he mua whenga maari e mi ke pai pe mua ki lea pe tālo ilo. Pata puatu ki a mai a tarai vai, te ko kore ke uwhangat talamalu e whanua pa moelot, ko kamata ki ai mua ki e whatongia e a koen. Kia tā momo ke whenga maari e koen, ke pai pe mua ha lea fia e pe ai lea whamaro
ni he motuani ka ma family ke wi ko e aho pamono mau inga mo taulawe ai mo aki o rea pa ke ki ko ne fatawa mai hala fononga ne ongo ene tutu loa pe tutu tau fa pe hange pe kai kai whawhita aho ni pe mono a whakakoloa o kutau fia kotoa ai i he tauhi ofa malo ai o tua uri mota foe ngai whaingata a tau whaki ai ki tau tolu o tau au si ai e whiawhi whakakoloa koe ua o whamalo anu tangata i whakau o hi koe tari ai ki a wharea nai whakahowat kore benua munu maka puak o hi koe whakakoloa mo ui ai tua i he inasi koeni e whakakoloa ki mauroto whare e whai ne whanonga o ne au sia i ai makamai e a koeni e nei tuunga nai e ha uhinga ia o e kea kafi ko whai o kore a te peitu una i te oange moha tātuaki mai hota mai o i ki e ilo no hamaka e whai runga i he ahone e whanonga mo ia o rei kona kula whora o maa rai a konaki e pe poki i he lotu o tai whanonga maa raka tare whakau o hiko e tātuaki na whakau e kawako o ku wae hoa ia ni motu ai. Mau koto tēnā i whenangari e o ku whawhi koe ni he tau mo ngari wa tūa o ni ta ui o rau pia ka whaina ngari whaos koe whio hita mo koe. O tui nai kamaka e ka me ka riui koe ka kai tātai ka kua si e ko moi maa whana mau pē i nai whenangari e se si ko fai nasi aki koe ko fai patomia whakawas pēia i a whanonga o te watu wahi e whanonga e neo na mea whai whaamu i he ni hohoa pa mai whanau i tau kau whataha o pēpu ki ui kou a moani pērea wawau wahi e ne lawa pēu kāla e ne lawa katoa ia wawau Pepe ko i he ni pe kakato ia ai whaamini o i he dia ai ren a maare ai rikou ka pepo ke whanau. O ku whipu ke whaina maare koe ke whamalo at i he mai puwhunga i whae mai puwhunga i tamai i tau kau whatai a koe. Koe mo oni ai rotu ka mai tō kaki ko whai ai whakakoroa e ka kai pekai a honi Anai kai ho mo wala mai, ho mo kau mai, ho mo toko ni, ho mo lotu. E kai hao sia e ka mai rei ki koeni. O hake ko te tāloto nei whai. O pia ngata pia nai kei kia ngata pe te waka ho. Wao mai ki a hoi. Pia kua me rewa ai mo fua kia mai a prai vai. Ko ia te ne hokoat ai tau hi e poki ki histini. E ne hokoat ia tau hi whanau. Kuan kakate whatoria te. Ako whamaroa, maro mua e hoku, maro e tokoni, pia koe manatu me ni e ai motuari ki he whatoria pe heri pe, oe tautaha o e tamai o eki koeni, nai whai pe whakaukaupa mo e hoa, ko hi ko kai kakato i whatoria hala whanonga nai whai mai whanonga. Pea, koe whanongia whakaosi me whai iai ai whanonga mo tupani e huhua ki horis koe sea tō kai pei kai osi ia. Ai tau mua mo e whanongia nai whai iai ai unga. Pea, maroto tā ai mo e hoa, ke whuaki mua tamai e kini mai e ki. Tura hapa ai ngā ue e hama e ki o whai nasa ke hantare nit. Kau maa, ai whakaamu ke hoko no ma ko a bea ngāwe ai e ki
Pag-aambit, mahal ko, katoang ay paam ko to, na fay kaya punungan na kaya. Pero fay ito kupapihin, may hirwag kita. Kaya man, inay punungan na ni punungan, hangi-hangi, may katon mo misi. O nga rin, man kita, uwag ko, baliwati, hangi-hangi, ikay tono ay misi. Uang situ ay magigihangay para mau berharap foto mapia taimi ya okau penunggu apia ngai tawa kai ngai kau matua kau mai kau dari kau kai taimi tua okai dia hono taimi apa betai pemu kai ahoni kono matai kono kau di offer mau tua pada isia aku sekolah sifana uya kaya na tore ahoni o kaya pononga kita ti tiga usia na mga mai lepihin. Kaya tiya ako yung pwede matao. O kaya mapore hamila ya ako. Ito magpapay. Kaya nakikutol, may family, pamahal mahin, takipon na tao. O kaya iyay hapore ahon, pinay sa mga tutunan. Kaya yang kiri ahon, mata pilih dia dah. Sebab kita itu mana tahu mau ada macam ini. Kalau tu semua ni kaya ada macam ini, dia kita mau ia. Karena aku mau kita yang situ ada kalau. Untuk itu pertama kita berbina dalam umum, pertama kita hari hari program asasi. Aku berdalam untuk mencapai hari. Fokia, infraam, pemutupa, kaum advokat inai. Dia pun advokat kantor inai panau ketua inai mahasiswa pun kita mengenai. Kenapa advokat itu yang mau? Kami kedua kita main kita main itu awal kalau tadi ini kita mau main. Kalau kita mau di pedal berdua, pedal dua, hal. Yang mau kita kita tahu hari apa kita berbeda kita. Tu bemo ke wahai kita ni apa hahon nak lahon, apa hahon ni apa mahu berkata. Bagi ahli kita ni apa hahon lalu ayat apa. Wahai pemawat, pemawin dan orang fae, orang fae yang kalau ikut, yang mau ayo para angah. Tapi dia yang fae itu mukui, kau yang bunga ke family kau. Kalau kita ya, maka fakir nanga, orang aku mau fae. Yang mau finegi, kau tahu bukan mau foto. Kalau dia benar dia lah fae kau tahu di fikir kau hi, aku kamu mau. Dia mau naik ahok kowe, nalama hema matau atau paya mereka tahu ahon ukikai lava, kami ada sini si lava kalau tak aku ni. Kalau sama awak dia, kalau mau follow namai, aku kau pergi tahu ya, hakikat, hi kalau tak berbuat, tapi ahon Toki lo iya, kata atau tahu ikai pupia yang ini, kalau iya nanti tahu ya kayak gitu ini, ofisi dia apa fahu, kalau ini ada dia, lo tahu ini berdua, dia ada buaki, berdua mana, kita ika, pemati dia berdua bumbu tinggi banyak lo tahu ini, aku mau mereka yang ini tapi lo tahu ini besok yang butuh. Ile ni hela moya monsia kifa kando pigua to kifa to mia to ri ke mutu amare maro wa ofa ba maro lo aholi kaina
Pembea a ni ke fia fe. Ko a ni ko me to ko ni o mo mama mo ma o ha ni o ka ko mai ni a ma o. Ko i be a family. Ko i via o fia o a ho ni. O wala mai e tu ma fare o fana. O ki lu pe ko ma campeni. E be ya Isne fataua, egia, teni kamavika, lute kabalan. Kamu kina utong kota fanau kamar sama mengupuna, wange o anainoki, kama abika fataua, kau family, kau fatau ya tu kita oke. Kita mau lama. Kamu kau ahon juga kata fatauna. Kau pamaluat, pamaluat dengan family kota, pamaluat dengan mahini. Pemaluan tu kalau memakaulah, pemaluan dari motor, tak pernah kalau pemaluan. Lo fatowi saya hon kamu wafema. Tapi mau dipetalah kau semua. Aku, kamu tahu, ya kau kiai, ai koro, ya boh kau waktu, fatowi aku. Ibu malakah kiai, ai masiwa, malakah kiai itu malie, alo tu mau ni. Untuk kau yang mau tahu, lo pergi apa? Jangan mau pergi ke pengadilan. Kalau orang semua kamu keres ya tua. Oh kita di pengadilan gua lihat. Ini yang mau tahu. Kalau sosok itu mau tahu apa? Nampak pemaluan. Terutui, itu tu pergi tahu sih kau. Tahu apa? Tanah ya. Tahu siapa tu orang kalau nak, orang kata phone apa hal phone. Nama phone apa ipatauia sudah ini nak bayar dalam semua batas semua mana. Amal lagi ke mana tu bayar tahu mana. Nama sudah ini. Bukan ini mau phone apa lagi. Orang pintar telefon kisah ini bukan tu. Kalau tu pas. Kalau tahu lah, oh siapa itu kantong tahu lah, mau muka mito no, kontrari. Apa lagi itu, kaya fana. Kalau tu itu kalau ya hari, kamu bikin kita fikir, kita umat ini ada kau ni kau fikir. Ini akan lagi hal mulia, fikir kau mulia tiap. Kau ini fana sama pada mulia. Kapau mo dalam tu kamaya private tahu wana bumbu wana ene wea ko siapa tu memaafkan apa yang orang itu dimusuh kalau dia ya hon tu mono nakai golo pokoknya tentang tu ni kita maka pemana tu mau terpari kau susu tai ni ya maka itu terpari kau ini kita makamai ini supaya orang yang terkau orang yang di motor dan lebar orang tertawa. Halo, pemaluan di tempat ini baik sentuhan lebih boleh kita ini pemahari beli uang dia ke mama dan korea ke sekitar itu tubuh kata tempe umai tamasi matahari nena gile antara mono ke tamasi ahok malo. Kalau semua kan, pangat semua hai, hai serta pukul semua pasti. Tapi kita nggak tahu pada ini malah dia ya hamil. Oh iya pe. Aku kalau nggak tahu, kita tahu, right? Aku boleh pun boleh aturan. Napa he? Kau apa ini? Kau yang ini ya, feel. Ano? Kohinga, kita anay offer mai may situla kamay oiki kalmar kau na okay na uyen pangamurin ya o kamay me anikila in Hawaii kau ma ko kia naisa lahi te ko kia Samson te kalatai te mo Katarina te mo Pepe me tomata
Niki. Pwede mauho, pumigta na sa ang kolohan. Ya oka leleke o sa tekoy. O abeni te amo, ay nito kung may heli. Ako ko nga ito, ito ay sana. Koki antigo ay niyong masiba kami. Koki tola taha o kung lele may moya ko na tek-tek yun ang taro nga. O at pemuay ke pakakakaso ako, nga patumiya. Matuloy papa, ito may anak wat pemuay koha. Kaya paliki aki, kote ito. Ayaw nga, nga patumiya. Paamon, loto, kaya kakapan, kaya maumayan, mahinamot, ito uto, kaya kaya patumiya siya ako nito. Kung inilapin niyo kumao, yung pagputo na ato ati, ay open. May hosa, may tanga ka umahog, kahit ang ato, umnawin. Ang ko bitiyo, tubayag, tautong. Kaya kinawlaba, kinawin niya. Kaya nakakato, at katumiya, wala ako hindi. Kaya tumuha niya. May amayo, mawag peki, teki ko ini. At pemuay ke payat, katumiya. Hey! Ada Vicky! Don't worry, be happy. Halo, DJ. Hit your head for me, Thank you.
pula batu konga koia. Dia koe hoko atu koe ni koe tau mau mea toko ni pe pamo tala monu upe. Ia whainga mari ni kore atu ke tari ngataki o te mai ke tari tokupu te mata semua dai ni tala monu. Mo ki mo tolu pe ke tala monu ki e tati pestei o sia tu ki kampo mai a katoanga o le te o ke whainga mari e pe. Mo tolu pe mau ke mo te lava atu ki he te pire ko e te wa katoanga o ku hulu ano ape. Te aku ke ata ape ko e mari ko ni ko tau ngai tala monu pe ki e tamasi pestei e a ko lava e tau programa ahoni te tukure ba ki te pire mua e te toki kwa kakato ai tau katoanga e ahoni tau ni hiri ana ko ia ki ata pe te pire a katoanga pe ko DJ ke tau ke hoko atu pe ku kai to ia hanga pa tongia hai ahoni ai kore te DJ kata ko tuku mai jadi ko pasi Maro Kika, Melaia, Latania, Fiona,
Mau tamay kangaka. Kenny. Kita nama Kenny nggak? Qual siapa nih? Muy bien. Maria kami kalau kemudian tentang di Telono kalau hai teman terasa. Halo. Before I begin, I want to thank the Heavenly Father for guiding us and keeping us in here today. We've got nothing for my boys, just right now. I don't know how to help my baby for the future and all of the endeavors. I want to wish you all the best opportunities and God bless. Halo Biali. Niki. Makaungin. Koe, makapita ibigay o tuwang, ikaw ni koe, wak siya ako ina ko. O kung mau, kung nga yung tupe, at pangaon, kalaro mo, at koe. We have hope and faith that we have a great community of support. We have your grandmas, your grandmothers from both his father and your mother's side, and also your parents, Shafaitengkau, Setuata, and your mothers here from church, and also your brothers and sisters from the youth are here to support you, and we know that the seed that your parents and your grandmothers have planted in you will grow. And that is our hope, that the Lord will continue to bless you and guide you, maybe sorry. As we were preparing to come forward, I was Googling there's a meaning for your name. And mine is a story, Mama, and also the grandmothers. For a victory of the people. So maybe the translation in Tongan, where you can anga on kakao. Kaya, kung ni, o kulolonga o kaya hapon ito yung anga, neomo ay nahi kaawa tayo ni, kang mautui, o kaya po, o sumuwi na uwi, you will continue to be victorious, you will continue to be, you will become a victory for the people in the future. Not only the youth and the church and also the sabi mau gilawat bisa lo tahu sih jam kita gimana tuh payah kaki mau kalau mau offer lah ya jadi kalau kita sampai kita tahu kawan kita gimana apresiasi ahor dia juga tahu betul makanya betul lalu bisa lo tahu Isaiah 60 verse 1. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. Isaiah 60 verse 1. Isaiah Bayononoa verse 1. Tu hake uno, te koho komai mo mama, te koho ko ke te koe, a kaloria o sinova. Isaiah Bayononoa verse 1. Que montando bebé porque voy a hablar. Malo. ¿Cuál es el dicho y nada más que fue fácil? Birthday to
wala ya ke seitari ko ya tutuku kau ma bunga talaga ko mo yung mong harmony ko karamonu ko ki site ya oni ko ya te DJ kada ko tama ko pasi ko ki ata pe te pile lava tu kiai ya waktu ada cerita karamonu Kembali ke warga Teriani di Pangkalan Malik Malo. Pokoknya kayak Tuhan aja tahu malah pernah buat sampai kuat kemudian tahu kayak aku aku apa malah saya tahu saya tahu aku Batak malah ke kamsi we aho. Kamsi ko ni si Anthony. Tahu tu aupi. Dia ke yo mama ai ko lo bao. Tu nu kuate. Ya kalau mata hai ada kita hai ko mama. Kata tu pai jadi pahoha mati. Kalau menu. Aku depan nang jadi pakai palamanya, dia ha. Satu hari aku kau tu ni memang yang pakai le. Aku nak kita maafan na. Kita mana tu? Kita mesti kau ni heku utama di Nusirani hewa aku matolu. Hewa utama tengah awe. Ini tolelei, ini aku ngeful fepui luas matolu. Kita uai ya. Ngai aho pe ia he ta ua ani ki te huai pe ki a ko tolelei me wa se ma tolu to os pe he wa se ma malu te tonu nai e ku mana tu pe kai te ko ma kai ke kita masi ko ni he ni ya ko kita masi umanga long long opu long pe ia kaya ko me pa ya ko pada pintu ni sini e ki ton bo ibon baya ko ia na supervisor he tai ni ko ya kita masi Ike kusio na anga talang mufua. Ta ie ahon he upanongo ke tangata eki na etonu mai pe he ngahi ta ukoya wa mai pe ki muini dan ngai ta si. Mahalo pe ke ua pe tau ka koe alunga te ya ha ta mo. Te o ta tu pe ko ya mo fa fe ta I futa upane wa ta haniki o ko ka fa ta ha pe mo o ma tu ha. Hiki lang o tua he ko ya pena me fai tauhi. Hala tataki a hakaunga oi mau tauhi ka de talunga le kau mai ke fai ai fa te unga we a ko en ma au. Ka ko ya ka ya le ya ke unga me te au ko. Ko ta mo no atu pe aki ai ka be inga ma hina ko ni. Ke tau ila o tua I pa fo o. Ko ta wanga te ki la ma le o tua ke pa fo o mo wi. Me ahoni kaya ko no na e ilo na te ke asia ai tau mo si mo na kai o ma to ai aho kai kai no ka to hai ho ko ta u de ma man ko ni ya o pe ai fia ka mo lo to ma fa na te au ya ta mo pe ko ga ge hen ye ku tangata lea ke kai ai pa te ku ta ku mo kai na lea ka to he ahoni ko asi mai o ya ye ki Okay, saya kata aku hoko aku pala mai jate koi mo ta monu mai tawang ke o tua ke le papul koi mal koi ko tope ho mo ui ke mi ahon wa ke ngata ana ho kononga ke ngahi tamu ko ngahi beson ke mo nisi mo pa am na ke te ya ko malo fa Malo, ka berani to digo talamonu kata ko ni ko le pege DJ kata ki o tama te fasi ko to ma goia ku ka to ba ki ngawa ka ho ke ata pete pile ya ko to ko ke te ka pe ro to ma goia no ko ka to ba ta o ki ngawa ai ta o ku ata pe ya ta pe talamonu Kai pedi oage pai ngapari ke pai kawango
whātara monu i a neki. Whakaosi, wame ko tia kena mo la nei, o e mai na katu pe ku la ba te whai kawako. O ko atu i mai te monia, ai a we, ai ia me whai na mari, wa ke whai kawako ke te whātara monu o whakoroa ki tau tolu, i a pini. Ai pagamari kali, ame kia toki lupe, malo. Kalau pe ilo kai, kata pagamot. Kau, dah ai kewa teulea, kau kewa pe hakio, lunga fanonga kita, ai fasi apa, kapai. Kau mafan ai. Dah bagi tapi kan, kalau opa ada kilea. Kewa pofonga. Ahunga hapai, pomamo, mopono ikua, mokoto, motokua, moto mua, moto lunga. Tapa moe afia to mama. Ite ini jo tau yai. Kata foki dia. Tamasi pente aho. Diku. He kie. Eight mama yasiu. Leke fai te kau o monga hea moni, pe pehe ke fai te kau ako. Kata foki ihe, ka e a monga hea moni ka vare. Kata mama he foki ki he o mokui, a niki, o na ke ilau mai re. Malo. Ia hapa koro ako e. Kata foki o matua a niki ka ana mokio, pe pehe ki he taha kotoa pe, o tau he malu. O te niti, o tau wheloa ki a i a poen. Neo ngō kuwhai e whangata e kō biti, whawheta e pe whangata mai a toko te ao. Whakatau tui pe te kei tawa a toko te ao, ka kei tawa a fua pe. Ka ia halea e mo ua e a poen, ko lea pe fia. Ko haina le ilo. E a ua niki ki e ta ua taha, hau he wawe. Ma ke mana tu i pe niki ma ua tu lawa ki wale mahato si o ka ani. Ki hano wha ele ko. Ma mana tu i pe ho tau taha. Ma mana tu i pe ho lau whaka me. Mana tu i au pita. Pa mana tu i wha pe ko ke ta ua taha koe. Pa pita. Neo ko ate ki e ta ua taina. Ka pe ke i heni pe. Mafana tau loto e au koen e whakawhainga maari ko polo e tau te sio paki. Ka neo tau te sio paki pehe ata mo e ongo. Kau kake tau mo tau te sio paki. Pea kuhange ko tau vale he lea, kuhange ko tau vale he whai lotu, kuhange ko tau vale he whai whatongia. Ke polo e tau katano ko pe hono ki. Ko ia. Ka whawheta e ki whainga maari e koen. O ahoni ku tau. So foki mai ko tau api o paanga. Ki mo una e amoni. E whai ai maalali. Ko e whakolo ato. Niki pa malo ke tabilahi a o tua. Pea pikai ha. O pikai ha tuan tama. Hange ko lawe ko whai o tangata eiki. Hange ku ke situa. Hange whakapo. Kukai mahino. Oia. Naku. Mai ki whai a maari e toa ngā i ki whine eiki. E whai maha. Ka matala noa mo whine eiki. Ka mahi whine eiki. Autana tā noa e ke mai tuko waho kauleka ko tā. Whine eicha. Koe whakatina. Ka mahi whine eiki ko ni. Ko hae whakatina whai. Koe tā ngutu. Hau e tā ngutu. Koe kai pehe loki tā whanau e mohe ngā. Koe whai e pa matala ki whine eiki. Sio mai ni eiki ka pa tamai ia. O au na kupule ako na mahalo i 80s na anga pule anga o potu e apia ko i polo pe na pa o kinga ki ka ureka ko pe he palo palema. Ki ka ureka ki nei so ko palo palema. Pa tamai ki o au na pule ako ai. I lo ngai mea ka toka na pe pa matala mai. Very normal. Kapag may ke pe he hau ki tamasi then you start to worry. Sio koe kalafononga pe nia
o kai whakatoluhi ai ai au. Ka koe hala whanonga peia o kufou mai ai a whanau. O ki kai hatua tamaki, mole ke mama. Mole ke mama o atua tamaki. Malo. Hanga e ua tonga munga hapai o habeke o tonga. Ka kau a mamai. Pe o sange tau whetuta ki kei toi hatahi nei tonga. Kuku kei ofo a mamai. Te ki toko whape nai mole na mo ui. Te puwhainga tama. Kata te whito ki mau mo whanoi. Ko kawa te tangutu mo tafu ua. Penai anga pe se uka hango ungai mango mo whanoi. Whapeta. Ko tau mo unga ko si ho. Pia ko efu ko e. Ne whakapulo ake o tutonga ko efu peia. E tupu ai o tau tuku maari e. Si o moala o ke katoa tamakia. Ke ngahi efu o wholonga anga o fōwatua Niki. Fōwatua Filimone, fōwatua Tusteni, fōwatua e taha kotote. Kau ke kaha whatua tamaki. Ko efu ko ia. Malo. E tuku me ai o hange ko lea maari e nai whae moa ki e taimita. Ko la whae te mpare. Pe pia e tuku e huri me koe lekele koe na. Pe pehe pea amanaki lelei. Niki. Pe ka pehe pea peitu. Ko ui koe he eikiki ai. O mau amanaki. Koe ngau e whawhai te kau ia. O ploto ke o tangata i. Mole hatua tamaketa. Ma whalala kakato atu. Whalala kakato atu ia au koe. E tāpua ki koe eiki. Te ke hoko. Koe whalala anga i e ka hau. Ka te ke hoko koe whakafonga lelei. Te muimui a kia ti tusteno. Kahangi hea tusteni. Mo Filimone. Ka ukui ai pe amanaki. Ukui ai pe amanaki. E mole mei pe. E ngai kakam. Ko whae tulo tui. Malo. Mo whola nima. I ngā oia eiki. Pea pehe mau o whātu ni. Pe ko pepea peitu. Te ke iai. E tāpua ki pe ko he eiki. Ke potola. Ke lava tufunga. Ke poto e langa pola. Ke te toki. Ko whakailonga. Amango mo whanoi na puri a kai ke te asa. Ka pehe ai, o kalaya ki tā kotoa. Malo e o mai e whainga maari e ke whae mau ki pie. Pie pia, pia malo a pita mo whakaatu. Ka paupe o ku tatato to mai hale ki. Mea o whakaniki, pa tau tala mai e sio, na ta mai e sio ka awe aho. O ke te ke whao e konteina. Ka vai whanua, ke ave ki mango mo whanoi. Pia o te mao e whala, kuki te whea maa mea ka ia kulahi na kai. Ka whema o e pala mo ngahi mea pehe. Ko ia o kau ngā kau he kore whakataha mo sio ke tongoni ki mango mo whanoi ka pare wa wata whaki ofu. Tau o mo ia whao aki ha mea he vai whanua ke awe ki mango. Mo whanoi tua o wha ki mango. Malo. Malo ki a Tokilupe. Kau ki koe tala monu pia mo e whakoloa o e Fiateni. Ya ko tui mahalo ko na panga mari ai ka toanga mo tai bi ahoni pai na mari ko ni o ku au ave ya ki tamasi e aho ni pa ki dia pa malo ahon malo Ko te mai ko 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 ta mo ko malo. First and foremost, you picked on your father for being here today. As you all know, we've been on lockdown for the past year or two. It's been so long to see each other's faces around. I see you small hollow in my favour. It's good to see. I'd like to thank my family.
honestly, me and my friends being back and forth about this. I never wanted on 21st. Our birthday because I feel like deserve this. Throughout my journey growing up, I was always good around people when they come in. I'm like the loneliest boy in the family, and like only my parents will know that. And honestly, I deserve this to happen because my parents deserve more. And love. I'm glad. One day I'll make you proud. One day hopefully I'll build you guys a house. But I think my dad's family, my nana, my auntie, my auntie that came tonight, today, and my cousin, I'm 50 years old. You're there for me, I'm just you. And you know that I always listen to you, even though I'm always gonna die to the rest of the family, but no matter what Nikolai says, they listen to. But yeah, to my dad's family, you guys done a lot. Auntie Sue, I mean, Rupe, my nana. I never done the best. Growing up, my parents wasn't at home, it was at work. It was always my nana and my grandpa. My siblings was only me and my brother. Growing up, I grew up the majority of my young years with my grandma and my grandpa. No, he's right here. He's the one that made me who I am today. And my nana. I don't know. Knowing how busy my friends was. But my nana was always there. And I can never pay back what she has done for me. Never. I'm all else to go away. Não, pelo tamanho da... Não vai fazer uma coisa. Não tem como esse livro que vai ter com o nome aqui. I thank you to the boys, the youth, the church, for always supporting me. I have a supportive community around here. Especially to Boy. Thank you for all the kanakis you've done to me growing up with you. You're always there with me. And everyone that came today, I thank you to the boys for coming. And I think that's it. Hello. Hello. Pangalo kia Diki, jadi koe lea e Hawani, pangamari e koe ni, pangi kia Mama, e a tautoki hoko ai teitu e mua malo. Koko koe ni keo
whakamalumalu he watapu kotoa wa whaki he aho koe ni he kere lotu kai ata ke whai ha fia mo ha kaunga whawhetai pia mo niki anitoni ui he aho koe ni pia mo toi ngai whamini no whanawhanange ki he toa tamai te kirea iyo ala leo whata kirea ka ko whanongo mai au kuni whai te kirea matorere na wange fo i ona whakaosi kene whai rea mai kakai te whine mo e ngai whae a mo unga hea moni ka koe kulaulan torere i peia hoi ai ke kai ke alu noa aho koe ni tai whai ha whakahoha ke whakafofonga ai ngai whae o whangakui ai birthday boy he aho koe ni kau ngā whakawheta i pia mo i whai whekau i tāpuaki koe ni o tahe ngai tāpuaki o tau lockdown i fumahat whakaauhan pia kou whakamalo uruaki ke se tuata te arensio i he tauhi e tau tangofua i he tutuoni ai bahai whonua pia kone kona o whakamalohi mai pia si aos ke langa ai futeni whakafofa koe ni mo katoanga o hike ke mahino pe ke vai whonua o kai ke tau whakaama hau tau holo ke tau fia ka po whakamalo ai pia mo i popo o whai he taki o i potungai talamou pia koe tau sekeritari fo e niki oku I'm so proud of you ta ko ilo to kakato pe fefia ne o te u mama he me mo he mon ka pa pe ke to foki ma he ankoe e fai ho mari ke ko hi ko ilo te ke mari pe mo ta hine o ko loto ki ai o ke ma uia in offshore o ke ma uia in Auckland o to kai haki se tu uia i tonga o steu pe i tonga ia e otua ai toko taha ke makato angai mo silo roba pino kwafi koi ai oua na ke whakangong tau pure i Hawke's Bay i kai ke fie mau i ke tai pong hangi ko whakatapu o mui hono hanga ona koi fie hua pe koi whakauha ko whai ho tangata eiki o pehe pe ai latula o ngata mai every parent wants the best but he's too ambitious for you to achieve but you are achieving ko au I witness ki ho academic achievement ka to a whanau ko whenua manau tolu te au iloi o ke kia ta haia ko ne au sia te achieve I Maori and Pacific Island Student of the Year Award ka koniki ohi koia o te ke tuatama I trust you Nikki and you know it I can't wait Kos proud tell ya koe o koe hau whangi uhiki e toko tolu and I'm jealous of your nena Vika koe uhi i he tau katoanga tuku mo ui e tau kosi na ke algo i Hawke's Bay na ke talangi ki a Vika nena what do you want but that ho nena ni you can give maha mea ko misnare and what happened she told me with great pride na ke omai and the misnare ke toho en ho mami o angiat na ke oang na ke omai ai wafe ko misinari ho nena I'm jealous because I won't need that long I have missed haku moko puna ke ni ke pake ke mag misinari pa ne ma hawa I am black how to know ya we have many families but that's how much you love and treasure your nena the testimony here that you are a man of action
few words but action. O mau fia ko to ai ni e fai atala monu e ko ngai fa e o kai ke mau bebe wa. Kapau o ke ang sintu aki fa lotu. That means kamauton kau malanga ke bakai tayo ni mau malanga ke fai ame. Motokan at that's why young people feel now alienated from the church because we are too old-fashioned. Of two way it out there. Okay, so would be a message for us to reassess, to check, to stop and look again. Oya, o fear okay, ay kita la noa. Nakusio hai Facebook hai pongpongin ka maafanay o time milite ya mo ahon for sharing kebetulan nasi makautan I keep post sa Facebook ka pagbe oh wow ko ahon tu ni fesen na Mickey o share my nasi makautan and I will share it with Mickey so kuha na iya ay takataay ko of the fine and on her 21st birthday tang takataay ki. That's for your 21st kika. Ang kika o pagkatao kika tila, ke mauha se niti. Kaano kita hinit ka fok may talangi. Ini tamay. Nai ha. There, the car dealer offered me 10 grain for the car. Al moya ame ke pawn shop o tuwak yan kika. So I will be the for my there. The pawn shop offered me 1,000. Talang talang. I passionate people for special cars. I'm gonna talk about koya, but what you have in our firma. For my digital. They looked at the car and they said, wow, that's a rare type of cars. We can offer you 100K. My dear, you know your true value when you are with people who value. Nikki, without working, without screen time. Be with people who value you as an individual. O koston pe holaka, o talangofua ko tamay mo fae, o talangofua kami kafatawa, dan mo sita ho mo grandma, o mo grandma, dan mo kakay siyasi. Ko kakaya, we value you. You are a diamond, and we keep polishing you. And one day, you won't shine here at Moga Harmony for Jesus, but you will shine at the top of the mountain. Be the best of what you set your heart, mind, and soul on. And Jesus, you give your all, and Jesus will do the rest. And we will be the proudest family. Mosiasi, ya tekon, iha aho. Pagkakao siya kifahaha, pagkong nga urwaki yan, nafakahokwat itong lupe di mango mo fonoy. Pagkong nga wan na tao container, kimo ni abiyay. O ko ilo, kaya tao to ito po na tatat na tayo. Tao falak ay tao feso ni. Tao po hanga holo, pipihatahay po ito na po na tayo. Pingahay pa siguro ba. Koy ang pehen nila ay tao sa pimango mo funoy fuan mo nong ka. Koy ang tu site e holo muy maya paula tao fai pasi imu ahe pakahe ka kay ngai katoleta ka mo ahe moni mo takita hamay katoleta fa o kay mo ngai foi au ata sa pati fa mo fa kasi pitema o kay mo ngai pure taha ya te fakahingoa koy he katoleta
koe size XL line, koe size small. Tuke he pe wale fina o 3X. Ke whai wafua hono distribute e hawea ma Palestini ma ne tau hawe. Ko tau mahi kule taha oan a ke wha ho katore taha mea I wutu moea. Wha o piai, o ngai foi au ataha ko iloi. Tau na wafulu ko e ni na ukeni ai. Oi ki kainga lotu wala ko o nai taha pe. Wha o leo ho katore taha. Hange te hao te teu ke kuna wakapuna. Taki lawa mai moia ki mo hemon. Ke wala moia ke kuna he container. Ke tau ofa ia. I haapai o hange koe na kamata te toki tuke. Paka osi. O ilo koe whanga maari, paka ospen. O e whai te kau, kia mo tau tolu, mo tau whai te kau ako. Kia o ko kahokon kiai, tau pukai tau tolu tungai ke hine, te tau tatang potong dia, ke tau meo tau kiai, ke tau pakmawai, mo tau tahin ke kau ako. Na mo mat pe sa pagkakaosi ki may monia kay tao ilo ihe hala hifo kuyo yo tahuhu tao yaya pe sa friday tao kay hatao yo si pagkaos sa mo tao tahin ako si roba ki lo kuate o falahiatu ya te koe ihe ahon kakate mau fia ko ni ahen falang langi at stay pon ka ofat fok ya sita ya mo sa makapuna kaya hataw mamahe ahon ke tapapia te motor de otwa ya at fok mo sino mo ile au pito mamo halo pamalola ya mama koi kapoloa pai de gavin ya ibu abe be atuku ke patawa ko ya mo na dai patau ke topon kato ai au kato nga he gavin e puke be pa mari reni de kapia kita la monu ya liki o e pou vata mo to kilupe au mama uhi ko e kahana kahapa ni nai ko e tua tamaki ki he poha ko ni ko tau whaftai anga ka tau whainohino nai whai he poto atua ko kia tamasi I lolotonga I ne keisi o ka neka motua I kai tene hiki me iai ka tau whatua meni anga ia e lo hii na whainono tō kaki mo no tanumaki ai mo ui o niki Pea koe anga pe tau sio whakai tangata o kameo kuahate kai kai tene mamahe e mea na e tō kaki ki ai o manatu na iai mau ki timi a kapulu me whanau pe a siasi kai ngani mau tau taha niki e tau hua pea na e mui holo pe ai e na e katoa pe ka inga siasi na nau mui holo e mau ki timi bainga Pea na e kawai pe pea mo uhi ke fua holo aniki o mui holo e mau ki timi Pea koe ne osi pe tau o kuke a ana tau kolo ko ema ko ene iyo ko tau fatari lot ko le seri mo aini pe ko hai e alu moniki ke o se tau ka nau toki o mai pe pa moniki he ako himahe tiati ko tui mahalo ko ne toi si tu a koe ni mei pare lo tuhi ko e toi mix he no kama kau he ngahi ngai whae ko ni na nau toi ke tau whao toi a niki o nau o olo moia pana no ko mau pe niki a heti a ana na e hanga tonu pe ka ko toi ke ko ni ngai whae ko ni ko ha mole kana ko to tu ko emotional damage e ngai whae ko ni na nau toi uta lo ko ya ni ka ko Pere a wala pa mo e palofita ko sere maya niki. Blessed is the one who trusts in the Lord and whose confidence is in Him. O kune hange ha akau o kutou ki he vai, pea o kutawhea tuhono ngahi aka ki he me e vai tawhe. Pea neongo e bebela e la a, o kukei lanu mata pe hono lau. Pea neongo e ne fuofoloa e la a, o kuikai ke hoka aia, ke iai pe hono fua. Kwa ta yuhi ko tau pare tua ia. Ko tau kau ia ke lotu. O biai ko tau o tua ko tau pare tua ia. Pea ku tu ko toa ki ai tau palala. E te le toko naki pe hanga I mea lere I vai tau moi.
Tala monu atu niki. Koe hui koe makamaire ko ke ausia. Ta wange ki he otua. Ta ko ke itu mau ke he ku kaveinga. Talo e hoko ko sekretaria e potngai talabu. Ya neongo ko fetongi au o kuikai ke wikuna ia kaveinga. Ta ko kore famore more ke fai pekau. Neongo nai yai ne ngatau mua ke tau topu. Kana ko teke pe kaveinga ko ni. Neongo nai yai ngat pakaamu. Ke hoko e whanau tau tuku ke ngat patongia siasi. Ke ante au talu e hoko, sekretari ko kabenga ngā wena ko whakaha pe ke whanau. Kai ke fumahuinga ke ante au ia ke te nau hoko o lot whehu i he siasi. Kau kore whamore more ke whai whekau, kau maa kau take siasi ka whana mau kau hala ke heke. Nai ki mahuinga ka te au koloa ke nau hoko tarang o fua ke nau ngahi mātua. Koe ura ki lotu whehu ia. Pea neongo ko petong iau kui kai ke ikuna e ka venga ko ni. Ka ko ke itu mau pe ka venga ko ya ni. O ku mau inga nge pe ke tau tala mo fua ke tau ngahi mo matua. Pea neongo kui kai ke whaho ko au ka si tingalere. Ka ko ke tala mo nu atu pe, mo ke i whakaamu pe, ke pe ke te tau tolu, whanau tau tu. Ke tau tala mo fua ke tau ngahi matua. Kai lo loa tau ngahi aho i he kere kere. Pe tala mo nu atu ni. E ao koe ni, tawa ke mau ka aho kore fia fia. Kai ngā maari e koe ni wale ke whaitau ako. Ke te whaitala monu, mo whakoloa ki tau tolu. Mo tau tuku ai peke tatai whai pe kau. Ke te whakakato tro kalama o e hoatari. Malo. Tamo tua wakio i tau tona. Tua tau iloa e papo e na ina ko te pueli. Tapo tanga i pai te kau. Tapo ba mo e tamasi bete o ya ho una e tau kau pata. I he wata ko e pa ko mal wa tu he. I nai pata ko wa pati. Ta ta mo mo tu ni mo tu ani. Tala mo kua ke MC kato maalia kua ko en o panong ke ngahilea ya wakai ko na mga maalia ya katoa na kai de kau ito kau ni mo tu ani maalia kua ko en ako pa kitai ke iki ini mau pai na maalia ya mo menit ko to ape Labe ai pina matua ko e. Kai po ke upielea. Ange pe ko na labe ki ai hoa pe de ka o. E au be ai aho. Pa ba e pina matua ani. Ko e pe nai ha wi te tolu mai aho ti. Ya hike po no ma. Kalau kau tak je lagi, berani yang beri alakan malu. Berhoni kamu hono mahudina, bersia ui niki, ai koloa ngani, kau mau ui, kau sia no tahu kumata hamalo. Pamalo heni, kita ada isi kuasa lahi, sama anak, berfamili. No pa mahu inga i aho. Malo. E hangi ko ta ve inga ai mahina ko oti. Ka ilo o tua pa kita i mo pangalan lai. Malo. O bigai ko pa kita mo pangalan lagi o ta masi. Peste. Aba pa kita ia pangalan lagi ai ko tua mo i tau mo ui mo hawa i pai mai ko ui. Ani ki i aho ko ken. Malo. Ya o tua ai pe ai lang to ko ya. So, tamu tu pehen ni dia kanong ang pinakahiya. So, namo no malauta kwa. Dan pakai ni hal kuno mana kuno iya mai ini. Wa usia mai ya aten. Papo yang mana tu ide antong taha. Oti sema wa 50.
Ako yan ay suot ay sinimutuan. Ikon naman may ito matikin. Kaya ako ay Yagyak hindi ko yan malangkang tao. Pagbuat tayo niya. Ihuwan sinimutuan. Makapa ako yan. Kalelo ko mga hamoni. Iba ako magilis yung tao ko. Hoko ko nemita. O siya siya mga hamoni. Kapag malaki ilele ipe tayo ni Kuya, mana ikita ubong full mahawa ni tayo ni Kuya. Kita tahan-tahanay. Kawagaya ihahon ihitao. Maha tayo ni Kuya ihahon. Wa siya ni kita o full mata. Kung tao lang mo nung mo lang takuan yan. Anong kaya liang si Tuata? Jadi apa yang kita mesti pilih, jawab semua dia kata apa tu. Namun ni dia tu pilih. Kita faham tahu kau pergi nak kau tu amai dia. Kau boleh je kita fit. Dia kata Lagu wilo, jadi kutui. Kau nomor lo dia harus kau nomor dia tak. Ebe pengetahuan ni gamoy amanak lele kihekaha mo halakon na kita tui mo ilobao ko tua tawot mo puno mo hukay kita puno na halakon ko ya se tuata o sa tuata man mon pe seria paula yang kolom se bahpa bisuaki ko kita tol mas ya kita tol kung mahayamon ang family tapay po ano buting itapanaw tampaw mau po tahu ya ihon fay ya fay mo pakita kami api ang tao lamang so katawa mo nuwan mo amili kolong si bahito lumay siwa buhot to kang aging may ako luma kung tayo na hindi ang imaman. Kamu mo ay upi, ikaw lagi ay umuwi. Kanton ay halap punong nga iya ay kahit hindi ko ay hindi ang nagkahao. Kung paano mo liya itong lupe, pitawaki ka po ay pagkataan ko yan ang tawag dito ang yan dito nga. Haki ay piyaw pula. Ya kaya iya naman Tuhan ay uhinga okay hawa ya donga yung pagkapangan pe ko mole mo uwi pag odui tao kapitay ki odwa ko odwa ni ako to kawaya ahon ko odwa ni ako to Kalau saya jadi ngomong, kita orang yang bermalu nak, lau bermau ngah, berhak angai. Jangan kau ya kau tara, kau si hoa kau tahu mau ngah, kau kau mana tuan, bermau ngah itu ngah kau loto, dan kau tahu loto kau ya asio angai lotua. Kaya kami ayat lah. Kami ayah pai ngata, tapi asio pe asio ba ino tahu loto, tahu malu hal kono. Saya kaya yang patu atamat, iho mo uidi, tahu mai kahau, yang utui, buat ilo bau. Dia ho matu ah, ngau elele, ini kahau, tapi kita si pina, kemudian Pangatu tehina kamaho pangatu pati. Kapalaya tiga motor ngono motor ape. Kau lagi mahal ko ha katuang apa ang Spain ni kaway timutuan mo hayamon. Tuke kapao ko pangakuku pe hasang-hasang ay tumuntin kala ya siansi ko ko pa mai. Kako lagi kan mahinan Koi tuntui mahal datang Malaysia, kampuhan kita kau buat tahai datang macam ini. Tagapau
kai to ya ha a me pe he te tau pe ya te tau ke pe si o pa pe ye zoom ye ngahi polo kalama la ko noa ye ngahi pe tu ke ke kai ko ha tanga ma lai ko ha alu pe kai to ko ki mai ta ko e ki pe me khale ki vai ta ke kau kata HP ngahi polo kalama sia si ka lai ko pala ya tu niki pala ya tu ke mama ai si lolo o kala ya ki o ma tu a mo to no ko sa pe tawangi ke tau ma o ha a ti si ai a hon mo ha a sa pa ti ta po ki ke si a ko ko ni o kala ya hello Kemudian bagi kawan aku ini dia kita tahu kan pasti kan kedua hemai MC itu ada ben kalau luar sebagai semua yang ben MC pemalu lah itu ada mahua family berut mama lor ya dia lah itu Sampai Malay o Kosia Kaluatan o Niki ya dan kemalo lah sebagai MC ya Maya Terlaiwan saya ya Maya Terlaiwan pun kamu di pulau Hepong terus pun tak macam masih yang ada ikut how I magong mahal tapi dia mau magong mau lah yang itu mau ke apa ya ini tidak macam panau ya kalau dia kapal lagi boleh page apa now fly together oke di panau mau dulu matua fire konak ki panau kunau au ke toia tong tu plala ya nai toha tandai ki siasi pemangho nai mau indonga o vale mampo ki mai wang e poha he wike goya ko talame ku ka ke te lava e matu aka pa po ke ngai ki tong ke no ku ke hao di drugs kami biar kuya ya udah nggak mari kalau di pakai gue masih pengakuan yang masih di Rusila bawang iki ibu dengan ton dia tahu no nah tapi nggak kumalawa mau mari tuh kayak ni karena ini nggak payah ke wangi ke now mark around together kami ma panau kemudian panau ke siasi kau uhi koe mone lea koe nei kau kepala ni koe ngaman puna koe ya na family beta ha na mami pada ho te ke na hawa te te o se pe o ke mai ha ma ko na ke ma le kam si na ha pe ya ko te a ho te te a mo ta mai ki ta ka wa te mo ma fa na u le ha ko mi pe na mami pada ho na ko Pamalo lah ya kowe Maya Terlaiwan ke Kasian mo pun ngai dalam mo bui kowe wi o mo feohi pata ho pe ya mo fa nau o to ko ni le ya ke tek na to mo to ngai pe tan ma to ma kwa ko ya ko na te ko ka mo to ru ya ti ma to le me a ko mo pe he ko to ru ko so hala ki ya mo to ru te la ya mo kono ngai pe mo to havia ai fanau ko ribe tak lele ya aus sesan mai ko fai mai Terlaiwan ta mai ta mai bulan pe o di mo fu ai ke mo no fola ta ko lo ta ko mai ta lo ni mo ni ko ai ke mo ai pe ka mo ko ko to de ko ke ta han ko ni a ke ni ka so ni Pai pandang pena tu kau biar lele dan tak kaya orang pekon tu ni. Kaya kau dia, jauh tu. Dah nahi danoa,
Mari e koia I hake ai pe au I no muka koe fine eiki wai pe a ose kotokonaki Tokioan na tolye kong sapate ke ikipiki mate fine eiki e kufa na ikipiki ai ne hao pe mo Ebe nik pe a tautol kantoa Biaya beau, kau mai pe ke nui ke dau mo ubi. Kau biaya fufa ia, le piki ai. Kau ai ko sisu kalaisi. Dan kalau ai ne piki ia pe ane to itu. Kai tu mai ai kolos koya ko tu akau ia. Pe ko fufa ia ke dau piki. Lingai dau wastat. Goya tau amanat ana ka goya tau tu ameri ana pamalo lah ya ia silolau ai ma ai siong ngui ya telefon teknologi untuk be apa ini lawan nai dia pilih tau malai tau fa tidak boleh upaya itu fa nono ahimi ada tu wai mai dia kita tau tahu Yesus Kristus, ofa dua tamai, kau hilang mari on, jadi kalau kau dia kau nak, amen. Niki, tapi kamu buka patah apa? Pero tira que vienen a ver.
Bà đấy.